Tono good morning. Tini kumulong five shop mani. Tapos five shop drop ka. Five shop ni bad experience yung pa kasi dugan bus kang bike parking kami so kumulong gate main gate bus kang bura kama sa tong ni nai ni biti. Hai si bon dugan bus kasi batay ya so tabat ay to bike parking ta kasi. Bon lai yang hai kai pila. Tang video to sak te fijagli ya. Masih aro bata bera dip. Temang mana yang kan bis mana dia buran kita sih tuh mungkin baru gue bikin kiri gitu kan kita harus borok kayak apa kita mungkin kalau job company apply ke teman jadi user tuh sih banyak mungkin berani dengan borok mana atau mungkin terus borok bang tuh naik dia bayar omong ke 7 February ni hor ni mang pili omono nogui shumana isi paichu thangai jeng busuk struggle de ma khaino busuk line follow rok no hafan se next morning go thangai next morning je experience ba je kar amo tongmani je process tongmani explain khaini te bai bai ke process tong tama process tong nang fununga ni try khai tongo nang nai ni je badi Bank of Hyman reason ka bank of draft tawa nanggo draft 350 rupees ini nono shuiro nai gari bai shuiro pana 350 ya 300 pay means 300 shuiro jaga but 350 pay makai pusimalia bole temang mani kalai ke bon ya gulo ke nang bono submit kai han ke ni je check kai mo check obong manai check mawi check non nang je so submit kene after I think xerox copy nang nai ke omong ka thai je jaga jot to borok line basawi omong submit kene papers tur blog le eta bole dia masih ngai zakri man ke misi lo jang nai fokus hari ya kom Ngete next employment card nang ini employment card ni bang bujang khomolung duk mali bazar ni SBI bank aro tolao tongo aro jaga thangai jang snaro laila ha ingke apan signature nang signature ulofa nama upoke no matter number kaisa sikango nang hapan jang tini submit khailia next morning go jang submit khaini wa sogoi jang kifili phaipele ha next video next Gramin Bank by any bank ko thangai information ma mani any bank ko tabok ke ang hapo but before Gramin Bank ko kaisa accept ang and or jaga thangai ta ke kaisa aron slip nawai ar jaga rang ni amount of suye submit kai hangke amumanai amuma hangke mama ni yagulo am nawai am form nang nai on the form the chief executive officer to the chief executive officer ni manai ke amunga form belum sekere manai or jaga ni form fill up makane then employment exchange registration number nangnai ke je borok ni gere o borok rok ni bang ke ang sekarang video sama nih bom senaroi logo nang number nama iPhone signature kiri dong nai ne amone SDM ni bo ulokan nai manai hapana sekarang nang tiklai bayi siapa employment exchange registration number no bogun sapin makne ke experience rogam petum fill up kai और जगह सापित पाकने सापित काइफ्रा and और जगह नि ते teman-teman nang nai और जगह नि admit card nang nai mathemic ni mo 12 ni mark sheet to 10 ni mark sheet then mo graduation ni mark sheet then ini permanent resident ST certificate then ST certificate ngate mas teman-teman oh omo tenang nai ne omo wasi ban sabi ma aadhar card nang nai asa tingke submit kemen nang kana phongwa submit kais nai wa so kana phongwa ongke wasi bai 6ta rogo thangsi nai 6ta rogo thangai ke samali
सयतायाव थांगे दे सयतायाव आंखि सातता फै सातता रग ओंखारते सिगां लाइन पास हांखि साबो हांखि लाइन देलाय कलक मोनबाय सिगां थांमासो साबो आंनि बांगाबो नि बांगाबो जतन दं so information जाजाखांखे आंखना भिडिअ खायफिननाय जाजाखांखे press the like button bye bye